Adlaw gagayam at manan tagayam yo Jen na almoite ang mga kakamakasma ng biyanang ganti orihinal nga kindrama iti biyag ti tao at drama amang kumusta kada kayo amin kayan mang kabkablaw iti naragsak nga oras iti tunggal maysa nga awan labas. Sabela kastamatan kani Carlito Galiema kastimanti ko na ni Kabsat Amor Dirma ng biyanang, may saa kalakyan kat baba iti pakariknaak iti ayat. Iso anadaan nak iti nobya. Ngam nakatumpungak iti nobya amang ibus iti kwarta. Tatunggal agkita kami dawatan nak iti kwarta. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Nagsweldo kan, amor honey. Wen honey, apay kasapulam ti kwarta? Wen nga rod. Hay, agbayad ak manen iti bill mi ijay balay. Due date mi manen. Manuti kasapulam, honey. Uray 2,000 laang. Takababain mat no dakkel ti dawata. Sige, anay ko na 3,000, honey. Sigurado ka? Ang mga no awanin mabati ang kwarta. Adda, basta dalakit di allowance ko, okay day ta kanya kun. Ay na, I love you at talaga, amor. Nagsingpot ka. Isuan na in love ak unay kan ka, tanakasingsingpot ka unay kanya. Naparabor ka. Saan ako na makasapul itikas ken kakasingpot. Aramidak amin nakabailak amang ipaiti ka sa pulam. Tadyak kayat nga agproblema ka, honey. Ay, ayatan ka ngamin unay. Sapay la kumata dinak to isukat iti oras sino. Saan to Apollo, Sani? Kasi iti kanayon ko nga ibagakan ka. Jakton makasapol itikas kan kakasingpat. I love you at talaga. Amor, naibusin ti bagas. Mangtid ka iti gatang. Tagpaili akno ka. Awan kwartak tatang. Anya, apay, di ka pa nagsweldo kaya? Adda nang usarak iti sweldo. Pampar. Intid mo man iti nobya mo na isot amaw. Manipod at dan nobyam, kimirmit kan. Di kan makatultulong dito balay. Siguro, itid mo amin na sweldo mi dyan nobyam niya. Tatang, awanan pakibiyangan nyo dita, tabiyag ko daytoy. Yeah. Napigsa kay pa'y mga trabaho. Makapasada kayo pa'y mga ngamsimadot kayo lang amin, idagtrabaho akon. Takasano, mangnamnama kayo mga minlatan iti matmat gadak. Agtrabaho kayo mga minatatang. Ha? Awan pa'y maitad ko ita, tadan ng usarak iti sweldo. Awanin, talaga nagbalinan nga imot ga anak ta. Manipod at danobya na. Baybay amon no awan maitid na. Di mo persaan. Tama nga no agsakit tinakam na. At damit ngamin puntun dadto mahalakay. Napigsa ka pa'y mga min. Makatrabaho ka pa'y. Apay ngamin nga insardeng mo tagpasada. Kat mayat matikitam ijay. Makabannog mo't nga ruday. Kahit kukumamot siya ginanan. Kat saan mo't adiritso ti biyahe. Every other day mo't. Tadda kasin nublat mo iti jeep nga paspasadam. Makabannog ta. Lakaya ko nyo. Dakon kabailan tagtrabaho. Napigsakan to pa'y ngagsursur iti pakiinumam kan pakisugalam. Ha? Iso siguro ang maawanan iti ganas jay anak tamang tad iti kwarta. Takasta ti makitkita na kan ka. Day tagin inom iti ara kan makisugsugal tar aramidam. Kitgagangay iti lakay Agbiro iti pagliwliwan na. Saan agagangay ti kasta iti lakay? Talagakit di nga aramid mo. Saan mo't nga amin alakay kat kasta? Ado tinasisingput alalakay. Kan nagagagat dalata nga uray lumakaydan. Makaringring ka. Sumanao ka manayin. Di si kantag pasada no kaya mo. Apa di mo sungsong batan ti awag ko itay, mayet. Ay, pasensya kan sami, my love. Busy ak ngamin itay. Taada sa nga ili mi ijay balay. Hanya, hunak lagi din nun niya tinabasamak. Pinagdandanag nak, my love. Pasensya kan, my love. Kat, kumusta? Nakapensyon kan, my love? Wen, iso arumwarta ita. Ah?
Papananta, my love. Saan ta ko mga agbayag? Tada pa importante ang papanak no madamdama. Ipa-check up ko nga ninanang ko. Takanayon ang maulaw. Kanawan appetite na amangan. Ha, kastaya. Sige, into lamangan ni Terwar. Kalbasan na, agpasyerta basit. Sa tanto agawidan. Okay nga, Rod, my love. Ngam ilasin ta ko man tiitid mo nga allowance ko. Taamangan no magastos na. Di ka matanagan. Saan ang makisayan day jay? Nga mala, ito'y kumanlangan. Oh, ito isa. 3,000 pesos, my love. Agyaman ak, my love. Talagaan na idumdum at ikinasingput mo ang nobyo. Duma at talaga nula kay tinobyo. Tanadong mo at talaga. Agyaman ak, ha? Awanan yaman na. Basta paragan ka, mayet, my love. Pasensya kayo nanang ngamamumpay maitid ko akwartayo ita. Tani, adda nang usarak iti kwarta. Okay laeng anak ko. At dapay matay basit nga iduldulin ko akwartak. Dayjayon ti paggatang iti masapsapul tayo dito'y balay. Adda matkit di ginatang ko akasapulan ni kusina ngam sana kompleto nanang. Apay anak ko. Adda ka di ururnungam. Adda binayadak nanang. Ay wan, kumusta gaya man jay nobyam? Da kayo ka di pay laeng. Wan nanang. Kaya't ko kuman ayawid dito'y balay, tap nagdan na kamin, ngam di na mat mapanawan tinana. Kanayon kano ngamin ngagsakit. Anya. Ay, apay anak ko. Talaga ka di ababa iti kayat mo ang makarelasyon. Di mo maibawing iti lalaki. Napintas ka nga uray lakyan ka. Isu nga adulat ta dagiti aggustuken ka. Jak pa'y pinadas nanang, ngam panagkunak, adayo ang mapasamak dayta. Babae laeng ti pakarik na kiti ayat. Jak pulos inarapa ti makirelasyon iti lalaki. Ket padasam nga mina anak ko. Manjak nanang. Jak pulos inarapa dayta. Dalagagid di nga imot day dyan anak mo. Sinugsugan siguro dyan nobya na. Siguro hut-hut-hutan dyan nobya na. Adda ka nung arod nang usaran na iti kwarta, lakay. Day dyan nga ron anobya na tinangusaran na iti kwarta na. Itid na dyan GF na ti sweldo na. Agpaisomot ang manipod na kirelasyon. Kitsan amang mangtid iti kwarta kadatan. Agdiretso amin iti nobya na. Saan namat a responsibilidad ti mangtad iti kwarta kadata? Weng, ngimkas pagyaman kumabot ah. Apay, no saan aga po kadata? Na itao nga raw, dito'y lubaw. Ala, saan atila isidsidir mo? Agtrabaho ka kindi tapno adda kwartam. Tasyak, addalat tamot kwartak nga uray saggabasit laeng. Taaglako-lako ak iti ang angkatek anateng ken prutas. Awan utang na naimbag anakam. Imbes a paginanain na taadadakil na. Saan? Tabaybayan na tamit nga grigrigat. Agsao ka manen. Di mo pagsawan di anak ta iti kasta. Oh. Ta saan namit nga obligasyon ti mangted iti kwarta kadata kunak manen. Di ka kadi makauawat. Pasensya kan ano dawat ak adawat iti kwarta kan ka amor. Sapay kumata saan ka maupupay kanya. Santo apulos mayit. Sikati priority ka suportaran. Ta sikati mang parparag sa kanyak. Sikati inspirasyon ko ngagbibiyag. Agyaman ak amor. Talaga nagpayduma ka nga agayat. Kasano, agawid tayo di balay. Ah? O sige, ngam sa anak ngagbayag iti ha. Agawid ak matlaad agos. Wan, uray dual daw mula iti balay. May saal daw, mabalin. Awan ngamin kadwa ni nanang ko. Sige, itulod kanto iti balay yun o kayat mo. Ah? Ay saanin? Adda trabaho saan? Di ka aglangan, ta sayang. Amangan no maikat ka. Apekas tao na apa nagdalos mo rito'y balay bakay. Una, ta ita aklamanen ang makadalos iti husto.
Ken adda sumangput a bisita inton malem. Sinaw? Kadwa kanu ni Amor jay nubya na nga agawid. Maturog ditoy. Nagswerte mo day ta babaeng? Isaw ti idaldalusam dito balay? Ket, kababain mo't ano narugit asang putan na. No agarte-arte di isuntag dalos no kayat na. Agbambanog ka lang. Di ka nagdalos. No anya ti masangpitan na nga itsura ti balay aki. Anusan na? Baybay anak ka de, takayat kumula ti agdalos. Tani, italaang manin ang makadalosak. Yawid-awid na pa lang amin dito balay dayjay. Di lagbaing. Lalaki kumaati yawid na sa nababaeng. Isungarod mo ti pagragsakan na. Anyat mabalintangay. Mala, tulungan nakit ding agdalos. Tawan mo't aramida. Among mayait, nasaysaya at no lalaki, ti pakirilasyonam. Saan ani Amor? Tadi kay maadan iti anak. Ni Amor ti ayatek, tata. Oo, sigurado ka. Ang mga no sweldo na lang ti kinayat mo kinkwana. Nagpintas ka. Kinayat mo dya anak ko. Kitsaan mo't una agwapo at tumbaw. Jackpot dyan ay ayatim ti anak ko. Iso pasensya ka na. Gimasapol nga agbali na kaprang kaking ka. Jak kaya ti relasyon nyo adwa. Iso asinam ko man dyan anak ko. Sige, panawan kayo pa'y. Inak-ag-shower ang tata. Na, padapay gayang basbastos na ti... Kasarsaritak pa'y lang ang pinanawan na kideng. Sa dino tinagapuam, adamot balon mo akawas mo. Kasla na usar pa'y dagitahani. Kwa, napanak nakiturog iti balay ti kasinsin ko, honey. Kasta ka di. Kat, kumusta ti kasinsin mo? Mayat, naragsaklat na kasarsarita. Anti-stress ko day jaya kasinsin ko. Nasaya at nga rod no kasta. Kat, umyan ka ka dito balay. Laglagi po mahani. Nagkari ka kanyak. Sige, ngam agawid ak matlan no bigat na. Awan kadwa ti inak ije balay. Wala ni. Itulod kanton. Saanon? Kabailak mo ti agawid a sisyak. Kaya't ko ama-am mo ni nanang mo. Amwag no, kaya't nakmutla para kingawan no saan na. Kaya't nakaday chay. Ken no bilang di nakakayat nga agbalin ang manugang, awan maaramidan na. Ta saan mo't nga iso ti makidan na ken ka. Siyak mo't. No kasta, nakasagana ka amang ilaban kanyak iti inam. No kasapulan nga agtalawak, aramida. Agyamanak. Talaga alab na labnak. Unay-unay Ay, kwarta man nga ron. Adda talaga itid ko akwartama. Itid kong tunubigatan. Intun agawid kan. Itan, tama nga numalipatam. Tapno maikarga kon iti wallet ko. Hello, Amor. Kurang matgayam iti sangaribo dya inted mo kanya. Kasano nga kurang kat binilang kumata na yung bag, honey? 3,000 pesos na jay. 2,000 laang. Kurang iti sangaribo. Anya? Ipauit mo adagos ha, orayak. Isend mo adagos. Sinaan ka no di mo itad ti kurang mo. Agsina talaangan no agreklamo ka, Amor. Asino day nga amor mayat? Ha? Ni, ada ka matgayam di talikodak sami. Kunak nagdigdigos ka. Iyag mo day ta cellphone. Hello? Hello? Asino da ito eh? Siyak tinobyo ni mayat. Sika, asino ka? Anya? Nobyo nakbat ni Mayata? Anya. Mayat, anya ti kayat asawan da ito'y. Luklukon nakasta ka di. Kwa, agar-aram lang dayta. Di kan aglibak, mayat. Ibagam tagpaiso kanyak. Taga ano da ito'y nga amor? Ibagam no sa dino ti lugar na. Apay ka di. Basta ibagam sa dino ti lugar na. Ibagam. Apay aya adamdamagam. Wen,
Tanudikan ton agpakita kanyak. Sigurado nga adda ka iti puder day tatao. Isu nga ibagam no sa dino ti address na. Ay, Wan, sige, ibagak sa amin. Tapno ibaken kansan. Nakita ki din dyan humabiyam nga da sa bali alalaki kadwala. Diyak lang bagbaga. Tama nga no nagbidutak lang. Amang ano karupupan ako nak. Ngampod no magayam. Ubing pa dyan lalaki kadwala iti. Anya? Kasano nga ubing katlakay mo't di nakasarita kiti cellphone? Anya? Ubing madya nakita. Ubing sapay ng iso. Kaslag taon lang tinasurok a 20. Anya? Naglailo day titunggal maysa. Ti awanan bain a babae. Relax, insan. Agparbeng ka. Tama nga niya ti maramid mo. Apa yan aramid na tikas di kanyak. In black nak pa yun. Awanan pa kakunta ka kan kwa na insan. Hey, salaki! Tao po! Anya day jay, sir. Sa dino ka ti balay tagnagan iti amor. Solno ditoy. Ha? Tika di anak ko. Apay, anyat masapul yu kan kwa na. Adda ka din ni amor, kabsat. Adda, sir. Agdigdigos. Urayan nyo biitan, sir. Sana na nagpakpakita kanyak ni Mayet. Ket amok nga adda ditoy. Iso pangasim, di mo ilimang ni Mayet. Awan ni mayat ditoy. Kan in black na kon. Isong awanan ti pakakunta ka kan kwa na. Kung nakit di ano iti puder mo dayan na. Agsasao ka kaditi agpaiso? Wan sir, promise. Urag damag kayo kadagiti karo babe. No day nyawid ko a babae ditoy. Awan mat. Oh, huray siyak. In black nakmat lang. Awanan bayin tayo dya babae. Kinwartahan naklagayam. Uray siyak nga rod sir. Jak ni namnama kasto iti maduktalak. Naupayak ang namimpinsan kan kwa na. Nagsakit ti naramid na. Oh, anyan. Uray siyak mata. Nasakitanak iti husto. Kanadanay danon kanyak sir. Ha? Adda nakakita nga adda kadwa ng ubing nga lalaki. Ubingan na. Sa bali pa'y siguro day dyan, nobyo na. Siyawan pain. Manangalilaw a babae. Naalakgayam ti address mo kinimayat. Pinilit ko ngay nala. Tati amok. Dito iti pakasaraka kenkwanan no diyakon makontak. Ngam nagbidto takgayam. Adda siguro itayan ti sabala ang nobyo na sir. Hut a babae day jay. Aywan. Sakgayam ni Sami. Talaga ka di alakyan ka? Wan sir. Saan na kami namadlaw? Tatidog ti buok mo. Kan babae latan ti pamagim. Sige, tani, agrobatak pa eh. Maladaw ako ni ti trabaho. Adalugan ko. No kaya't mo urayan kan. Ta itulod ka itayan ti trabaho. Ay, isanan sir. Kababain mo ta. Di ka agbabain. Basta urayan kan. Itulod kan. Tapno saan ka amaladaw. Naimbag nga orasyo, kabsat. Iyag kumanda ito asabong. Pakitad yun tokin ni Amor. Ha? Apay day ito asabong, kabsat. Basta ito yun tokin ko na kabsat. Kursunadak nga minta anak kayo. Nga uray tumboy? Saan mo damadlaw tumboy? Babae day day. Kaslagin to tumboy lang. Ha? Mabuti nga kagaram kin ko na. Iso nga ikakpailay ti sabsabong. Timingak ti panagdaton ko kin ko na. Nagdaton ni Sami king ka. Aklo na maun anak ka. Kaya't kulay jay para king ka. San mo'y tamadlaw alakay? Taubing tirupa na. Dila boses na tilakay. Pagan anok kumamot na jengay. Karibal ko aklunag. Oho, orew awan. Agbagay kayong tupay. Kaslag karuprupa kayo pay. Tilay bagbagayo mo. San mo ta? Nagala sa denggan. Karpropak pa'y kata karibal kon. Oho? Saan man? Agpaiso di pagbagak. Uray damagam kin ni nanang mo. Kaduan mo't nga gasawa kitag kakarupat ha. Kitayam ni nanang mo.
Medyo agkarupro pa kami. Ni. Adda lugan ni sa amin. Ay nahihihay. Umay nakabalin sa rungkaran anak ko. Ay, aglimangak tatang. Iba kayong awanak niya. Ay saan? Di kang lamang sangwam ni sa amin. Ha? Ha? Eh, Anya dyan na naptuog. ijay samat sila diyo day tatang. Intaman kitang. Apayan bakit? Anyat na pasamakin ka. Natumba ni nanang. Sa bali ti Jar na tatang. Agat atakin sa mutan. Ay sus, itaray tayo hospital din naman ako. Pangiluganan tayo nga eh. Sige tayo nak mga yabi ti pangiluganan tayo. Ang dandita ni sa amin. Makisarita kan. Tayo sa pagluganan tayo. Ay, sige tatang. Umustan ti inam, amor. Nagatake sir sami. Ngam nasayaat ka nun ti kasasad na. Naimbag ata sa nagrabe ti panakatake na. Naimbaglakit din. Tanay-tanay at agos dito ospital. Ay, sir sa amin. Agyaman kami king ka. Awan na nyaman na. Pagkaragsakak ti makatulong ka na kayo. No makaruar ti inam, amor. Ayaban rak, tasyak mutlang ti mangyawid kan kwa na. Agyaman kami sir. Ngam oray sa anon. Nakababae nun. Awan ti rumba nga pagbainan nyo. Si pupuso ak atumulong ka na kayo. At damanin ni sa amin anak ko. At dahi salas. Inkasangweng. Kanayon nga umay dito'y balay data. Tila may itid na. Nakababae nun. Pagbay na mayakit agayat nga rugking ka. Inka kisangweng nain. No siyak. Awan madi amakunakin kwa na tanasing pait. Patsyag ang naragsak kanto iti sidong na no iso ti pakiasawaam. Tatang, Lipate mo unti kinatumboy mo. Agpakababae ka kitay anak ko. No babae ti pakirelasyon sigurado alokwan na kan tumanayin. Iso ano sa amin laingay. Tama ka anak ka pa'y. Narigat ti awan anak na anak ko. Iso nga agpanunot ka na imbag. At nakadimot lang namnamakan ka, amor. Pasensya ka no nagulitak. Di na kumagurguran. Talagang amin nga gayatakin ka, amor. di kay madanagan. Tasan kayo akagura, Sir Sammy? Ah? Tangay na bayag mo ito nga agdadaton kayo kanyak. Panawin mo't siguro tapno aklo na kung tayat yo. Ha? Agpweso, amor. Wan, Sammy. Ti amok ngamin idi kat Jack Pulos makarik na iti ayat itikas kada kayo. Ngam nagbiddotak. Natin nagmutan tiriknak. Gapo iti kinasaya at yu kada kami. Agyaman na, amor. Promise, di kan ko agrigat iti danak. Pagbalinan ka akas la prinsesa. Ay, sana. Jack kayat tikas ta. Kayat ko tagtrabaho. Makamuka, no kastali kayat mo. No anya ti pagragsakam nga ramitan, suportaran ka. No laki di ta pagsayatam. Kasano, dumano nak nga rodan? Pagsasaritaan tayon ti kasarta, amor? Makaamu ka Sammy. Nagkasar kami nga rod kini Sammy. Ket no kasano ti kinasingpet na idagayan ayat kami pay, nakarkaro itan, tagasawa kamin, ket ita adandwa ang anak mi. Jack pagbabawyan tinakiasawa ken ni Sammy, tanadungo nga ama kadagiti anak ko, ken nadungo nga asawa. Aging nga roden dita ti pagpatingkaan ti pakasaritaan ti biag ko. Tigayem mo, amor. Alaga gayam ditan ti nagpatingkaan day ta pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos pare ti script kaniti drama ti gayamyo Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manen kada kayo amin. Ni Apo Diyos ti mang bendisyon kan mang tarabay iti tunggal maysa. Manang Biyana!
Hello gagayam na bara kablaaw para iti tunggal maysa. Itinaragsak nga oras kanal daw ngayon kay panagbuybuya kan panagdangdangag itagundaway. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Cecilio sa napudno anagan tintay drama. Ngabsak ba iti amin makablaaw mampay da Sofia Sorita dita Alcala Cagayan Valley. Nestor Sayo dita Santa Ana Cagayan Region 2. Ken Roberto Ramos, ken dagiti kakadwana dita Time Out Barbershop ni Uncle na Carl. Kasi man nga ruti ko na ni Kabsat Cecilio. Dear manang biyanang, idi ka bambanwagak istrikto ti inak kanyak. Napili tagbalin amanugang, iso nga amin amanobyak, sinaak, gapo ken ninanang ko. Kat itatalumakaya ko na baro isumatan ti panang pilpilit na kanyak ang mga sawa. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Cecilio, ayad mo anak ko. Cecilio, Adang dito'y kusina, nanang. Ampay. alaam man tay arinulak ditoy. Tamaban no kakamapan ijay CR. Wen, mabit lang. Ay nanay ko. Ay nagsakit pa iti sikat ko. Ay nagrigat lakat ti bumakatan aya. At ito'y tarinula yun, nanang. Agyaman anak ko. Nakaluto kan. Saan pa ya? Madama pa ilat panaglutok. Naginanaak ngamin itay, tanabanuga ka nagpasada. Pasensya kan. Diyak pa ilang makaluto tani. Agsakitak matan. Naarbisan ak ngamin ini kalman. Kani agtrangkaso ak matan. Noda ko mga minasawak. Dada ko makatulungak ang mga sikaso kada kayo. At ako maparaluto. Katulungan nyo agtrabaho dito'y balay. Ha? Inis istriktuan daktumot kami nidi. Ureladwa dagiti nagbalin na nobyak. Ngam pinagsina da kami mo't itiim muna kan maikadwa. Anya nga ita, nalakaya anak lang nga ruda na baro. Kat nagsasado mo ngamin nagijay anubiam iti. Nabisyo dapay. Ay na, sana da ita tiraso nanang. Talagakit di adiyo kaya't ang mga sawak idi. Manipod high schoolak, inis istriktuan dak. Diyak pa'y napadasan tinakirilasyon itinabayag. Awan pa'y makabulan ananubyak dagi jay. Taparitan dak mo't ngamin. Diyo kaya't nga agaram iti balasang. Kat mabalin mo mati agaram itano kayat mo. Awanin na. Asino kumamot yung mga kadatao ngay. Kat lumakaya ko na baro. Kun awanin. Nag-expirean tay gagar ko amadan itinubya. Tani, manot taon gong. Ubing kapay. Nasurukla ako rin tam. Basta, awanin. Napukaw ti isem ko kalagita. Nag-expirean tiriknak. Kumusta kan nga kabagis? Medyo mayat matan kabagis. Agim imbaga kon. Nasaya at nga rod ano kasta. Ay, kaasi ka mo dito'y balayo, nukas di nga awan ni Cecilio. Sayang lang amin tasana ng asawa di anak mo. Durdurug ak nga rod ang mga asawa itan. Ngam di namot kayat. Agungat pa'y nukwa. Kanayon nakasideran. Basol ko kano no apay asaan anak kaasawa. Apay nga mina pinaritam idi nga agaram. Anya nga'y. Di mo laka nga ron mapilit na mga sawa itatalumakayin abaraw. Saan pa'y mat nga isutay lakay abaro? At danto pa'y dagitay senior citizen kat mga sawa da pa'y lang. Ubing pa'y ni Cecilio kabagis. Di na nga rod kayatan. Noon nga rod. Sayang. Dua dagiti nagsaruno ang nagbalin anubya na iday. Ngam awan nakatuluyan na kadakwada. Takasano ka no adamanubya na. Pagsasawam ngamin dagiti agbalin anubya na. Pag sinaam ngamin ida. Ay, wan ka ba, Case? Bidot ko da itay. Napili ak ngamin iti agbalin nga asawa ni Cecilio. Sayang laeng Ada ko maapukom itan. Kan ada ko mamanugang mo akatulungam dito balayaw. Dadakkel pa'y kumaitan na adag iti apukam.
Kumaa. Ngam mabalin pa'y kumaita. Ngam di namot kayat ti mga asawa. Agunget-met no ibagak ang mga asawa. Kat tila maisid-sidir na no kasjay ang makaunget. Iso abay-bay akon Nay, naggapuan nyo nanang. Apay, naimbagan kayo na aya. Pumanag na kayo. Ay, ad-adang agsakitak no agtali na udak dito unog ti balay anak ko. Iso ang mapanak lamakis istorya kadagiti kaaruba. Tapno mayaw-awan man ti marikrik nak itibagik. Ayun, Cecilio. Nakita mo ni Mariana. Simbang putmut gaya mon manipod abroad. Simbang put kano iti kalman. Umay agbakasyon iti do abulan. Wala nang. Nakita kitag sa pangagpapainit iti balayda. Ad-adamot apimintas. Padam magayam nga awan pa'y asawa na. Kat agbaak mo't siguro Apay, kayat yung arod ayat ti agbaak. Kat kastamot ti kayat yu ide. Saan aya? Saan mo't Ay napasensya kan no pinaritan ka idi ang mga asawa. Wano makinubya. Taagpilpili ak mga rod itinasaya at ngagbalin an ubya manak ko. Dahita kinapili yung amin, tinamagbaling kanya kabaak nanang. No di ko mapinakibibiyangan ti love life ko ide. Di adda ko maapu ko yu itan. Kat saan pa'y mo't anala daw ti amin anak ko. At danto pa'y lakay ang mga asawa. Awanan nag-expire. Nag-expiren te. Nag-expire ato'y pusok. Ganto'y bagik. Basta awanan. Expire amin nun. Mabalin pa yan ako. Manulat taon mo. 48 mo laang mo. Awang nga roden. Napukawan ti isem ko dita. Idi gumaat ako ubingak pa'y. Lakayak itan. Iso nga agbaakak laangan. May mayat pa'y. Kabages, inta makilamay. Nay, apay, asino tinatay ka ba, guys? Ni, apay di mo amo aya. Di mo na amuan. Natayan ni Serhia akalugaran tayaw. Ni ngay Serhia anangagaw idikan ni Mindukan ka. Tilay palpalagip mo mo. Nabayagan na pasamak dayta. Di mo't na imbaganan jay sakit na iday. Apay anatay. Saan asakit patay na? Naikaglis ka no ijiban nyuda ka na itupad yung ulo na. Natuluyan ka nun. Anya, ala, kaasimat nga rod kakaisuna nagimbagan. Ay na, anyan, kaasimat nga rod ni Mindo nabalon. Uwan agpada kayon abalo ka ni Mindo, kabagis. Makipagladingit kami iti napasamak iti asawa, Mindo. Ning, adda kayo magayam lota. Umay kayo. Agtugaw kayo. Tamangiruarak iti kape. Ay na, sanda kami apakadanagan, Mindo. Nabsog kami pay. Umay kamla makipagrik na. Wano makilamay. Saan nga umay makikape? Ay, basta urahin dak. Tayalaan kayo ti kape. Kin tinapayaw. Sige. Kabages, apay akas jay. Kasjay te. Kaslasaan mo analiday ni Mindo. Kaslawan na nyaman na kenkwa na ti ipapatayan ti asawa na. Tauray lag sa gawisiw amapan mangala iti kape. Kahit yaw awan nala siguro ti kinaliday na Ay na, madlaw mo mo no naliday wano saan ti may sa tao. Kaslasaan pa nagsangit. Kahit amom nga rod Sa bagay, idi si bibiyag pa iti asawa na. Kanayon da idi nga agapas ka. Naungot nga min ti asawa na. Kan madlaw nga under na idi ni Mindo. Ala, hustong, tangiwat mo ka bagis. At data dito'y nga umay makilamay, saan atap no umay agchismis. Kababain, ang mga no adda makangagkan ka. Kahit kumusta nga iti kabalbalo, Mindo? Kitkastoy mayatlat ta. Naragsak. Ha? Naragsak ka na balaw? Ay iko
Kahit ko sawain, naragsaklat ta. Nagragsakan lat tibiyag ang uray na balod na taon. Ay, sa bagay, makailiw-liwag kan tulat ta. Siguro, day ta makatawan, nakalipat kan taon. Nagbayagmit na makatawirin ngay. Day tamay isa wanod nga aldaw, nakailiw-liwag akon. Ah! Ay, iba gaman tagpaiso kanyak min daw. San ka nagsangit, idinatay tasawa man niya. Ay, tsak ilibak, grasa. Awan na sakit, abarukong ko, idinatay tasawak. Medyo na ikawak laeng, sana ko na naglitay. May tika na yun ang panagapa mi ideng. Aumpay aldaw asan kami ang agapa. Makabanog. Kita mo ito itsura akong anay. Laklakayanin ti itsura, kapoy ti stress. Ay, inan-under na kan sama ngamin day, di ba kumaw? Uy nga raw. Amuyaw akakalugaran mi dayta. Limitado amin agaraw ko, idinagastawa kami iti day dinager nga asawak. Basol mo Apay ngamin ngayon sukat mo idi ti kabsat kaw. Inlaklakad ka pa'y mangarod idi kang kuana ngam sinaam mo lagayam. Pirme, ti babawik iti grasya. Awan na ramitak. Pinikot nak tasawa. Piniko nga. Kinaya mo kay demo napintas mo ngamin. Ngam ti di mo amaw nagar mo gayam. Ay, yun nga raw. Grabe. Sinaak ko maideng. Di na kong pinaluspusan. So nga itatabalo akon. Agkid daw ako mamanin iti paburking ka, grasya. Anya pabor ngay. Mabalin ka de. Nga ilakad nakmanin iti kabsat mo anilota. Anya, ay nagluko kan. Lakay kan. Kayat mo pa'y mga sawa. Kan bakutan ti kabsak ko. Kituray man. Ang daya pilpilin na ayat. Ang mumot a fresh love me titunggal may sa. Iso nga ilakad nak mo ba? Imbag no kaya ni kabagis ko. Bakit ako? Imbag no din ako na. Kaya na rin jay. Basta ay worm. Promise. Jak to isukatan ni kabagis mo. Ison ti final. Ti mauday nga ayat ko. Alangan nga isukat mo pa'y laang ka laklakayudan kan. Iso nga ron ako nakamaudin ni Lota nga ayatek. Iso at tulungan nakman. Ilakad nakmanin iti kabsat mo, iti maikadwagon daway. Anya, lalakayanan, kasta pa'y lat ipagbagana. Seryoso mutsi ka. Kaya't nakanong agsinublyan kayo. Agpatpatulong manen kanya. Lalakayanan, bakbakit anak mo ten. Kan may sa, kabalbalo na. Agar madagaws iti sabalen. Kabalo mo dun. Imbagak laang timbagana, tanarega mo no jak idanon kan ka. Ibagam tabasted kanya kon. Apay talaga ka ding awanan tay sigud a panagayat mo kan kuana. Nainlab ka may di kan kuana sanay ha. Insang-sangitan pa'y nga rod. Di mo pa impangpanganan iti mano nga aldaw. Kimutong kapay gapo iti pan nakapaay mo ide. Di mo ipalagip dagita kabagis. Talinipat ko. Awanan kanyak dagita. Amom kabagis. No siyak ti sika makiasawa kapay. Anya? Kasapulam ti kadkadwa. Nang runan wag sakit ka. Kasapulam ti mga sikasukin ka. Adda ni Cecilio nga anak ko ang mga sikaso kanya kabagis. Kano kanayon abisi dya anak mo. Kantunggal ag sakit ka kanayon nakamot asidiran. Kanayon na nga isidir ti panang lapod mo kan kuha na idi ang mga sawa. Wan nga road. Di adda ko maapukom ang mga sikaso kan kano ng asawa. Kun ano ko. Iso nga rod amay mayat no adda kaduham. Adda mga sikaso kan ka. Nasingpo mo ni Mindaw. Di na kan isuka day jay talakayon. Imposible masulisog pala iti sa bali ma. Kitaan na anda ka binadang ko tada nila kay kwa kadkadwak. Iso makiasawa ka kiidi manen. For companionship ba? Kababain. Ibagadan to pa'y abakbaketan da tao kat makiasawa pa'y lang. Bye-bye am ti sawan ti tao. Awan bibiyang dakeng ka. Basta siyak, no kayat mo pa'y ti makiasawa, suportaran ka kabagays.
Ni, papanan nyo manan kaarabiin, tatang. Mapana ki balay dananam alota, anak ko. Anya, ay di kay lamabay ni tikas tang raramidan yung. Kabalbalo yu pa'y laang, kanlaklakayan kayon nga magharam kayaw. Inistoryak making kan anak ko. Ex ko ni nanam alota. Kanagpada kami abalaw. Awan mo't siguro tidakis na. Jak amo kada kayo. Husto nga minan day ta asawa. Laklakayan kayon. Bay anak laka di anak ko. Sa anak pa'y mo't ala kayo unay. Maawatan nak ko ma. Naimbag nga oras mo, Lota. Naganguan nyog para king ka. Nay, apay day taanyog. Sagot ko king ka. Amok ang mausar mo da ito. Nalamag ti panawon ita. Iso akasapulan ti apros iti bagbagay. Aramidem alana da ito anyog. Tapno adda pag-apros mo, Lota. Di ka pa'y lang arod inaramid wano linuto alana day ta sa mo itad. Ayunan niya. Sige, intun maminsan, Lota. Lanan taon, ti sagot ko king ka. Mala, sumrok ka. Nagyaman ak, Lota. Kasanungay tayo ibagbagakin ka. Sublanta ko man, tinapalabas. Agpadatamit tinabalaw. Kinapudno na. Jak amaw, no pakabasulak na ito nga ibaga. Sa nabalin iso mga bintag paisaw. Inuruuray ko ang mabaloak tapno masublyan ka. Anya? Aklunek, nailaw anak la iti day di asawak. Sinulisog nak, pinikot nak, kalpasan na, inan-under nak pay. Tibabawik iti anang asawa king kwa na. Ngumawan na alamidak. Ay, kinapudno na. Napukawan ti panagayat ko ken ka. Tanaupayak an namin pinsan ken ka idin sukat nak. Ngam ita tagparparik na kamanan. Maipalagip tinapalapas ta. Kasla agsubli tay sigod akilig ko. Uresak nga raw na. Ado, ti maipalagip kanyak. Kasla umubing tirik nak nawaster lang. Kit kasanaw, aklunan nak manan ta ikasar ka, Lota. Ay, kabalbalong mo nga road. Agpalabas tapay iti uray makatawan sa kaaklunan. Tapno awan ti maibaga dagiti tattao. Baybayaman na kita tao. Kan nagbayagan nga ita makataway. Di ta mo ti biyag, Lota. Mumaya no si bibiyag tapay kalpasan ti makataway. Isungaklunin na kon. Pangasim. Ala, bayam ta panunutek pa'y ngarudan na imbag. Inton bigat, maamuam to ti desisyon ko. Nanang, anya dyan na amuak. Agar-aram ka no maggayam ni Tata Mindo kada kayo. Kunak man no adala gagagaraan na dito'y balay, iso kanayon nga umay dito'y. Kwa, mabainak lang amin amang ibagakan ka anak ko. Ngam, wan, pudno, kat inaklon ko pa yan Anya? Anya kumatiplano yaw? Kwa, ikasarnak ka no. Makiasawa akin kwa na anak ko. Tagayatak mo nga rod kan kwa na. Nagsaor kayo matan? Saor nga. Mamidwa kayo na makiasawa. Ngamsyak, awan pa'y uray na minsan lakuma. Pinarparitan da ka mga asawa. Kalpasan na, da kayo. Asawa kayo nga asawa. Ay, kwa, jakmat nga rod ni namnama ti kastoy ang mapasamak. Kan mabalin mo mati mga asawa no kayat mo. Nawaya ka, anak ko. Itata na po kawantis mo ko ang mga asawa. Sayo ibaga tigas ta. Awanin dahi ta sa asawa kanyak. Iso ada kayo. Baybayan nyo mo daytan. Bakbakitan kay langarudan. Makiasawa kayo pa ilang. Ape anak kami suot ka insan. Kasano? Nabadri pa kaya bala insan. Iso dito yak man pa ilang. Apay aya insan. Ninanang
Makiasawa ka nukid din iti day ala kay Mindong. Anya, ala. Naging naramdaya. Kano kabalbalo lang ni Tata Mindo. Hun nga Rod, iso ang masurunak. Jakpet ang makiasawa ni Nanang. Kat, anyat mabalin mo no talaga akas tati kayat na. Manjak nga Rod. Ay, anya nga tataramida kinsan. Tapno patas, mga asawa kamutan insan. Anya? Asino kumati asawa ngay? Kat awan mo't nobyak insan. Armam ni Aida nga anak ni Tata Mindo. Tapno saan dapat tuluyan ti agasawa. Ah, anya? Ay, sapay jak kumakayatan ti mga asawa. Mga asawa ka. Awan pa'y mat 50. Mabalin pa'y. Imbag no kayat nakday diyang Aida. Kat armam pardasam nga arman. Tapno maunaan nyo ida. Mabainak. Kun nalipatak san ti agaram minsan. No kayat mo, tulungan ka. Kuyugan ka amang pasyarkin ni Aida. Anya? Ay, sige. Alamang nga ro dinsan. Barang addagasat ko kang kuana. Sa anak mo't anapili tagbalin anobyo kat. Ta sa anak mo't unay anapintas, Mang Cecilio. Una, ngam adayo ti baet ti taon ta ading Aida. 30 taon mo. Idinto ta siya ke 48 kon. Kay kayat ko kit di pa'y ti kastatawan Jak kayat ti ubing. Ti kayat ko kit ti adayo nga inaunangam siyak ti pakiin na yatak. Oh, agyaman ak nga rod ano dagayam gasat ko keng ka. Adda ado dagiti agar-aram kanyak ngam ubing damot ngam siyak. Jak kayat si kalat nagaram kanyak akasta ti tawen na. Kahit, kasanaw, datang nga rodan? Kawen Mang Cecilio. Sige, tatulagan tayo nga rodan ti kasarta, Aida. Lipatan yung daya tatamin daw. Tagbalinton nga abalayan nyo, Nanang. Anya, abalayan na sasawang mo. Katuan mat, agayan at kamin kinaida nga anak na. Kun ikasar kun iti mabiit. Tulagan tayong ti kasar may. Anya, no kasta, inaram mo ni Aida. Kaano pa'y? Di yun damagan no kaano. Basta agayan ayat kamin. Dumanon tayong Nanang. Pasensyakan Mindo, ngam inunaan da tamutin dagiti anak. Jakmet kayat ano agasawa da, kat agasawa tamut. Agabalayan talat takuman. Hey, anyan. Unaklan matuloy ti panagdenatan, Lota. Pasensyakan ngam naalas mo ta kitaan. Agasawan ton dagiti anak ta. Kalpasan na, agasawa tamut adadakkel da. Naalas akitaan, saan ka de? Nawamit dakas na. Wen, ngam naalas nga rod akitaan. Basta, manja ko. Iso apasensyakan min daw, Sapay ko matamaawatan na. Agbisprin talat ta kuman. Bisprin nga agabalayan. May mayat pa'y. Ay, ikiuin ano iso? Awan babaling ko, Lota. Adto yan ti gatas mo, Cecilio, lakay. Agatas ka Tapno na imas ti turog mo no madamdama. Ay na, nagdungumot yung asawa ko. Nagpintas lang nga rodan. Nakasingsingput pa'y. Gaputan na singput kamot kanyak, Cecilio. Makunak siya kunti may sa kagasatan nga asawa. Ngamin, kaskan ka tinatumpungak. Nagagut kan nalailo nga asawa. Agyaman nak tas si katinagbalin nga asawa, Cecilio. Agyaman akmat abakait. Kat dawat ko, asapay ko ma, tagnanayon ti kinaragsakta. Nanang, pasensya kayo na. Sapay ko mata sa andak akaguran no pinaritan kayo ang makiasawa manin. Wen, anak ko. Awan problema iti dayta. Tinapatag at dan asawam. Kamaudyanan na, nangasawa kamatlaangan. Huwag nga rod Nanang. Kat nakasingsingput pa'y tinatumpunga ng asawa. Ala, sapay ko mga rod, tamaparaburan kayo iti ado nga anak. Takayat ko ti ado nga apo ko. Di na kamin panunutan kin ni abalayan min daw. Naaklon min ti amin.
Tinapatag, naragsak kayo nga anak me. Makonsensya aklaket nga rod anang pasina kadananang ken tinagbalin na katugangak talinapdak ti pagragsakan da. Isa kinunak nga uray ituloy dati kayat da mapasamak ngam di dan pinatuloy tamabain da kanon. Nasaya at nga rod tilinangan may titunggal maysa ket itaad dan upat nga anak may iti asawak ket naragsak kamin asa nga pamilya. Alakastan, tuy gayem mo Cecilio. Ala gagayam, ditan tinagpatinggaan, dita pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot mo't lang kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello everyone, naimbag nga oras yumanan. Kapadasan ni Cubs at Gemma sa napudnoanagan ti may drama itangam sakbay na. Shoutout mampay kada Nida Nievera sita Hong Kong, Andrew Viernes, Marieta Sakiwat ken ni Roselia. Kastiman ti kuna ni Cubs at Gemma. Dear Manang Biyanang, adda paglaingak nga ramidan, ti umutang. Nakairuamak ngamin ti kasta. Dandanin na utangak sa amin na nakakabagyan kan kakalugara. Ket no saan ka makabayad, siyak pa'y tadaganas na nga agungat. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Alan kasinsin Rayma, pautangan nakmuton bayadak tumulaang, promise. Adda pa'y mo nga rod utang mo kanyak, insan Gemma. Agbayad ka pa'y nga umuna sakan tumanen pa utangan. Ay na, parehas mo dayta. Nayunam ki din ti utang ko. Igulpik ta bayadan, promise. Ay, kasanuatan. Ungtanak nila kay kuno kisayak di iduldulin mi akwarta. Kat, apa ibagam ngamen? Di mo ibagbaga Isikreto, Rayma. Sige na, maasik ako mama kanya kun Awan igatang ko iti kanan men. Naibusan ti bagas me. Awan si daan me. Awan pa'y kape men. Pasensya kan. Ngam limag asutlat maitid ko ken ka, Gemma. Sapay la ko mata maawatan na. Kari ka mangamin akaring agbayad ka. Ngam awan mo't na ititid mo. Uray sa nga ribo la ko ma. Ha? Adtoy. Ala umuntoy limag asut. Umdas mo't siguro daytan nga igatang mo iti bagas kan si daan nyo. Ala, yig mo nga rodan. No syaklat at da kwarta na. Jak imutan, dagitawanan. Iwaras ko ti kwarta kadagiti marigriga. Naglukon. Madipay tinakam na anangawat iti limagasaw. Oo na yun dayta, Gemma. Nagpintas na lugan tinagsardang nita batong da insan, Rayma. Asino nga tatakin lugan nita amantay lakay? Diyak mo Gayam da siguro, wano am mo da, wano kabagyan da. No kabagyan da, di kabagyak matan. Kasinsin ko nga ro di da. Gatuan siguro Ay na, nagbak ng matakin lugan ditan. Nagsilap, kan modelo ti lugan na. Asino nga taya? Ay na, inkalamagan atap numapnag ka. Madamdama basitan kasangsang pa na. Kababain mo't numapana kada Agustita. Insan Rayma! Ay, umay kan bagi! Ay, unay kan insan Gemma. Mangkig-kigtot ka man. Ay, pasensya ka no si Mreka. Latan di tiri daw ti kusina yung insan. Madama mo ti panaglutom. Ay na, nagimas mo talutlutwamon. Nagbanglo insan. Wen, tailutwak man di kasangsangpot asa nga ilimi insan. Apay, asino nga min di bisita yung insan? Nagpintas di lugan na. Bayaw ko. Kabsat nila kay ko. Ay, asino nga'y abayaw mo? Jay Adeja Brown. Wen, iso, si Mang Putdan nga agasawa.
Umay dalag bakasyon. Ngam adda ginatang daalote dita saan unay nga adayo. Iso ti umay na pa siya ron. Di magas dito'y balay. Ay, imbag man. Ay, pala talaga dagiti adu ti kwartana. Kat, inikan na kay ti pasarabo madulyar. Si kakit dimot. Dolyar nga ibagbagamot. Awan. Aping awangay. Ita kailangan nagkita. Awan itad na. Dawatam Mabainak. Dinto pa'y dawatan di asawa kakapsat na. Siyak tulaki din. Ay kababain insan. Sa dino ay abanda tayan tinagatang daalote insan. Di talaang asideg. Jay abay tiloti da katuganga. Ay, asidig magayam. Ay, umayak to mametan maburi nga di tabalay insan. Pukawan nak to mapangkayon niya. Umayak mamenta kita mamajaluti ginatang na. Sige, pukawan kanto insan. Di ka lagbain a sumurot-surot. Pasalsali ka lay jay. Saan da kamat nga am-am mo? Ngam apaya sumurot-surot ka. Makiam amuak ka. Awan mo problema iti da itata friendly akmat. Amok ti makibagay ti sabali a taong. Imbes nga glaba ka. Tanay na ornungan ti murang ta. Sa nga bantay manan. Ay na, saan pa nga schedule ti panaglaba kita? Merkules, ti schedule kong aglaba, lakay. Ay, si Kagayam ti ibagbaga ti kasinsin ko abayaw na, sir. Ay, siya gayam ni Gemma. Kasinsin ko ti ipag mo. Nice meeting you, Gemma. Kastamat ka da kayo, sir. Da kayo gayam ti nakagatang iti day ti alutay, sir. Di nakawagan iti sir. Mangrumyulat ta kuman. Ay, wana nga rod, Mang Romeo. Damag ko akagap-gapuyo ka no jay abroad. Wan. Nakabakasyon na kiti makabulan. Agsubyak tumutlaeng kalpasan ti bakasyon kaw. Kasta iya. Kaano nga umay kayo man nandito, Mang Romeo. Ay, mabalin na katangdanan ng agdalos di tiluti, ano kaya iyaw? Una. Kung nangarod nga agpasapula kiti kapsat ko iti agdalos di tao. Ay, syakon, Mang Romeo. Nagagatak ng agdalos. Sige man nga raw daday. Ang mabalintag balay, sir. Ikaro kiti pa nagdalos ko ti balyak a kwarta. Kasapulak ngamin. Masik ako makanyak, sir. Ay, stay, Mang Romeo. Sana balit ta kasinsin ko ni ipag mo. Manuangay ti balya maaday. Ay, no mabalin na ka di uray 5,000 ta. Ikaro ngagdalos. Sige nga raw. Kontratan ti pamayanta. Basta dalosam amin ti lutimay. Kan imulam lang iti insangpod ko asidlings. Ta itid kon ti tangdan mo. O sige, Mang Romeo. Ariglado! No kasta, di mawatin ititangdan na, bayaw? Uwan mo tipag. Intan kulatan ata kaasimag. Nagpakpakaasi nga may nakasapulan na ti kwarta. Kat, anyat tulagan nyo, bayaw? Dalusan natin tero alute kan imula na nagitinsangpat ko asidlings ti prutas. Kaano-kano amang rugi nga, bayaw? Madamamatan ti panagdalos na itay. Di mo nakita aya ipag. Ay, kasta aya. Diyak na si puta na. Kat nasaya at ngarud nagdalusan. Makamukay nga ruda na yata agpasyudanak manay. Tanay, adupay tiya si kasuwag kay Jibalay. No kasta, pimanawon jay bayaw mo, insan? Wan Gemma, kat nalpas mo, jay daldalusam. Saan pa ya? Naglawa. Malpas ko ka ada gusto jayain. Ininutak uret a kontrata mo. Kaano nga rud manin nga agdalus ka nga? Kinton mawaya anak manen insan. Karibriban mon sa manan, Gemma. Kan pinatidog mo man takurimat-mat mon. Kan ure dagiti kukom pinasilpuan manan. Kawan ata na nabayagan na jak pinasilpuan dagito.
pasilpo ka pasilpo. Di ta ti papanan na iti utang nga makwarta niya. Ututangang nga mo. Tangdan ko na ito ka ni Mang Romeo. Kahit nalpas mo nga rodan tay kontratam. Naimula mo, nagidya impamula dakin ka. Nagrigat. Nagtangkan di daga pagmulaan. Ituloy dan tumatan na. Anya, nagluko kan. Naalam mo di bayan mo nga mong kastati bagam. No kaya mo disikan ti mangilepas. Nagrigat. Naglawa jay lutida. Mabanugak, lugi. Nagluko kan. Di mo kumapay nga rod inala titangdan mo ano masadot kagayam amang ubra. Kintad nga rodan. Isublimpay laang. Awanan. Nakimusan na dya kwarta. Nagluko mat da ang kasinsin kon. Apay ngay adi na ituloy tar aramiden na. Naminsan mat la nagdalos. Alaray ma, bayam ta siya kung timang ituloy iti trabaho na. Kababain mo't ka ni bayaw mo. Siyak ti mabain iti kasi nga aramidan di kasinsin mo, ipag. Una yun da ang babae. Kat singiram tungarod kan kwa na titangdan mon bayaw. Ay na, awanan Pinagmaat nanti kwarta binali na. Anya? Hello, Nana. Naimbag nga oras mo. Kastamot kan ka, balasang ko. Sikatay ka barbaro ababaw ng dante bilinan niya. Wag. Siyak nga raw, balasang ko. Ay, nice meeting you, Nana. Antik gayam nanti bilin. Agkasinsinda ka ni nanang ko. Isu nga antik. Kanakan nakagayam. Nakita kan ija story din na minsan. Ngamjak among antim ti amok. Aya! Aywan, adda ni antik? Ay, awam mo't. Adda na panan na. Adda dinarayan na akasar. Ay, kasta aya? Nana, bumolo na mampay ti sa nga ribom. Taitad ko na madamdama. Adda nga mintay bulbuludak ka na anting ang awang maghayam. Itad ko malaang no itad na ti bulbuludak, Nana. Alan adda nga min bayadak nga order ko ka nam na magjaytad niya anting aw tutangag. Ay, sigurado ka tanay. Ururno ngak ti sweldo kapag gatang ko iti agas ko, balasang ko. Wala na, di kay madanagan. Sa anak mga ulbon, no inkarek, talagang aramidan. Lukasta, imutang kan kadayja aje maansing. Wan, manang. Kunana mo't abayadan na apaman nga itad mo ti utangan na kan ka. Ay nagloko mat dayja ababain. Wan puno, mangibagbaga iti kwarta kanyak. Ngam igignorak, tada pa'y latay sigod nga utang na kanyak. Diyak ko mapautangan nun, ngam nangala mo gayam kan ka. Iso abayadak latan ti inted mo asang haribo. Inayon ko iti utang na kanyak. Ay, jak mo't amo nga dagayam sigod nga utang na kan ka, manang. Sorry Wan, okay lang. Ngam inton maminsan amang ibagamanan iti kwarta kan ka. Di mon ikan, wan. Wan, manang. Grabe nga roday di akasinsin ko, anti. Nautangan na tayo amin ng akakabagyan kan kaaruba na. Ita, dagiti matan sa nga ilit utangan na. Wan nga rod. Ay, apay mo't da di ababae. Saan nga taamabain iti kas di nga aramidan na? Saan siguro, anti? Nairuam na nga minin tikas di nga aramidan na. Nagagat mo't di asawa na. Imposible nga kurkurang da. Kat awan mo't anak da. Jay pagpapapintas na ti paggasgastusan na, anti. Kitaan nyo Kani, kunamalan mang opisina iti kasding itsuraan na. At dapay kat atiw na nga asawa ti baknang. Ay, kat nakabayad kan. Saan pa'y nga rod, anti? Jak mo't masingir, taagungot mo't no singir. Isupay kit di ti adaganas na nga agungot. Uray siyak nga rod. Uray agpaunal ako ngam awan mo't. Sapay medyo dakkel agatad ti utang na kanyak. Saan laada tayo tinakautangan na, anti? Amin akaaruba tayo.
Napinda na nga inutangan. Ultimo bisita, utangan na. Al-altitan na ida. Makikayam kampay idi. Ngam sabali ti pinsar na. Utangan na ida. Kalpasan na. Saan ngagbayad? Ay, no saan ngagnakam da dya kasinsin mo. Amangan no makasarak to iti pagbabawyan na. Un nga rod ngam no magipitak. Talaga apilitak asingir na. Tanagbannugan mimit nga agasawa di inutang na. Wana, karbangan tayo timang singir kan kwa na. Tautang mo't na ijay. Saan mo't adinawat. Inutang na. Kasano nga Jema? Manabulan ang tintad ko ken kapawayway. Ngam di ka matlaong may agbayadan. Nagananakan jay utang mo kanyak. Umayak to ka din na makabayad, ak. No, da kwartak, tata. Sana mabalain ti kasta. Agbayad kan tanay, aganakan jay asawak. No, apay mga minanang asawa ka pa'y lang, lakay kan. Ha? Ay, anya nga ita, dadala ka nga rin paggastusa maon. Kan amangan no kwarta lati kayat day dya babae kan ka. Tamo na mga min ngagpapautang kayo. Ay, awan bibiyang mo ditan. Jay utang mo lang ti panunutang. Agbayad kan tanay kasapulak ti kwarta. Awang nga road. Paruta madagiti bukaw tayo sa ti pagbayad ko no kaya mao. Ay, di ka gararamid si Kajima. Pastre ka na. Ni, Sana ka pumanaw ditaw, aging ka dinak bayadan. No kasapula na maturugak di ti balayaw, aramida. anya? Umay kat ngaminan aya, Jema. Di kalagbay ni ti kastangar aramidam. Inuwaras mo ti utang mo. Kung di utang ka nga awan mo't gayang pagbayad mo. Kanya mabalin ko nga'y, awang nga road. Jeba, umayak maan. Nantibilin. May sama day nga ikit ko. Sumaningir. Imbaga lang aron nga wampay kwartak. Nan, tagpupuka man lang dita sila dun. Ibagam nga wana ka. Ay, makaamo ka, Jema. Problema mo daytan. Ure ag naedda di ti balayan amang bantay ken ka, awan bibiyang kaon. Dayta ti ganabang. Awan pa talaga, ante. Uran anwag, awan talaga. Kastalata ka na yun ti bagbagamon. Di ka mangarod aggunay ngagdiskitar. Agtrabaho ka, tapnoad na pangalaam iti pagbayad mo. Awan ngarud master ka na trabaho, ante. Siyak ngay, kasano akaon. Jak pumanaw aging gaadrin akbayadan. Ay, awan pa talaga, tata. Ay, pasensya kayo ka din. Agpakpakaasyak kada kayo. Insan, umayak mo ito nagsingir. Takasapulan mi at talagang ti kwarta nga inutang mo. May saka maray ma! Imbaga lang aron nga wang kwarta ko ngam dagulit kayo. Parutan nyo amin ti bukaw, taysot pagbayad kaw. Anya? Nagdarom kayo. Awang bibiyang ko. Anyat mabalin ko ngay kawang nga rod. Ada pagpaarjud mo, ngam awan pagbayad mo. Grabe magtikas na nga aramid mo. Anya nga rod ti aramiden tayo, Chema. Kaano ti talaga pa nagbayad mo? Ibagam tipit sa kanal daw. Into no may atawan. Tagsapulak pa iti panggadak. Tapno da pagbayad ko kada kayo. Amante, aglumanga ka. No daw may agsingir, ibagam nga awanak. Ibagam anapanak nagtrabaho. Kahit agkulkulong kalatan aging gatinggana. Kawanan kapilitan marengrengak, isong aglumangak. Isaram ka na yung tiri daw tanan daw may, sanda ka makita dito unag tibalay. Agtaraya kadagos iti silegtan na daw may. Makamo ka, awan bibiyang ko ditan. Ta may stress akla nga mang panunot iti raramidam. Ang no kayat mo, mapan kan iti kabakiran, ta ijay ti paglimangam. Ta sigurado, awan makakita kan ka ijay. Anyat ko kay jay ngay. Kana sino ko makadwak. Duata kuyugan nak. Ay, makakadkadwa. Ado ti atap nga animal akadwa mi jay. Kayat mo, tay tulod ka. Manja mo Itanya agapungay. Dituyen unag ti paglabaak lakay. Tapno makalabaak latta. Makamo ka. Lema! Ni, ha? Adda kalaban. Ay, mapana kung dita sila. Ay, anyamat na nagitatatao. Mangigkigtot damat.
Nagpardas man ang ti panagtibayok. Ay nagnerbiyosak manan. Oh. Anyat sang sangitam, Gemma. Agner-nerbiyosak mo da kanayonan nga oray awang gap-gapu na lakay. Mabutbutungak pa'y. Anya? Kastoy ko ka dinitag na nayon. Ti panaglamlamang ko. Kastamot ti kayat mo. Ti aglamang. Kung naman, tadyak ibagbagat ti kaadam ni ti balay. Diyak kayatan ti kastoy lakay. Numakangagak na iti mangipukaw itinagan ko. Agtibayo akadagusan. Agnerbiyosak. Mabutbuto nga kakanayonan. Kahit, anya taramidin ta. Isaldak sapay lang ti basti tatawid ko. Taiso ti pagbayad ko iti naiwaras nga utang ko. Anya? Kasanon no di mo masaka? Sayang Agtrabaho ka? No adama sobra iti kwarta pang isaldak. Aramatak nga agapla iti trabaho. Diyak kaya ti kasto iti agnanayon. Mataya kiti nervyos. Pasaray agtagtagay na pakpayan iti sana na pintas. Kaslaak mabangbangungot ang kanayon. Alang aron, makamo ka. Pasensya ka, ngam awan mo't ngamin mabalin ka. Tapag biyag tamat ti matmatgadak. Pag nakmamraytan, inton maminsan, di kan umutang. Uray ko maano, pag business mo na itaut-utangam. Hanggang saan mo, tapag papintas mo lang. Sorry lakay Saanan maulit dagijay. Basta mabayadak ti utang ko, jak to umutangan. Sa apela ko mga rod, tamatakdaram da ita ka rin. Ngala, tulungan ka sumapol iti mang salda iti tawid mo adaga. Insal dami nga rod ti basit at tawid ko, kaya't binayadak amin nga utang ko. Kaya't iti nakabayadak nagaplayak para abroad, kaya't kahasin na naka-abroadak mat, kaya't iniinotan nakaurno nga kiti pinangsakak mat lang iti insaldak at tawid ko. Nagnakmak day jay ngay naramid ko, isa jakon inulit ti mutang. Kaya't itagtintinolong kami ni ti asawa kamang manggad para iti masakbayan mi. Alakastan, tigay mo, Gemma. Alaga gayam ditan tinagpatingkaan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para iti script kan iti drama to gayam yo Jenna Almoite. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.